Danas kada govorimo o velikoj slobodi srpskog naroda i podvigu, pa da li ispravno reći srpskog vojnika, mislim da je ispravnije reći podvigu srpskog seljaka kojim je cijeli svijet ostao dužan. Srpski seljak je branio Evropu i srpski seljak je možda najveća sintagma koja može da postoji u vojničkom rječniku. Jer kad kažete srpski seljak, to znači najveće bitke Cera, Kolubare, proboja Solunskog fronta i svega onog što evo danas se ovdje prisjećamo slavnih podviga naših ljudi, našeg naroda koji su oslobađali naše gradove, naše zemlje, evo danas našu Banja Luku. Mi kažemo da su to obični ljudi, kažemo zemljoradnici, kažemo stočari, ali ima li uopšte običnog čovjeka? Možda je to pravo pitanje. Svaki čovjek koji je svjestan najvećih vrijednosti življenja, a to je bio srpski seljak, a najveća vrijednost življenja je otadžbina. Upravo danas u čast i amanetom podvigu mi se sjećamo onih najhrabrijih među nama. Zaista da nije bilo njih, njihovog herojstva i evo onog što će zaista ući i već jeste ušlo u sve knjige svijeta kao jedna od najvećih pobjeda, danas Banja Luka odaje čast svemu tome i drago mi je što naša vlada Republike Srpske i grad Banja Luka, vlada Srbije zajedno evo, sa ključnim ljudima naših zemalja sjećamo se tih podviga. Možemo isto tako jednu važnu stvar ovdje reći, a to je da ljudska duša ne umire. Evo, više od jednog vijeka danas smo upravo sabrani u čast svih tih ljudi, svih tih heroja i danas možemo reći da upravo crpimo i mi hrabrost i odlučnost upravo nad junacima Cera, Kolubare, Mojkovca, Solunskog fronta i onih ljudi koji su prošli Golgotu koja se zove albanska Golgota. Možemo reći da im je vječna slava, jest im vječna slava. Njihovi podvizi su u našim srcima, a danas nama, modernim i savremenim Srbima, jeste dužnost da svoju dušu napojimo njihovim herojstvom i da danas budemo dovoljno hrabri i odvažni, da nikada ne zaboravimo da su nam ostavili slobodu, da su poslije naši novi savremeni junaci stvorili Republiku Srpsku i evo nas danas ovdje slobodni sa novim bitkama 21. vijeka, ali spremni svega toga i svjesni svih iskušenja. Zato nam je važno srpsko jedinstvo koje pokazujemo i na ovaj način obilježavajući najvažnije praznike. Odlukom predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika uspostavljeni su zajednički datumi koje zajedno obeležavamo i koji još jednom svedoče da su Srbi nepovratno postali jedinstven politički narod. Da o najvažnijim pitanjima iz naše političke realnosti odlučujemo zajedno, odluke donosimo zajedno i držimo ih se. Kada su dva predsjednika odlučila da ćemo zajedno obeležavati najvažnije datume iz naše zajedničke prošlosti, imali smo strašne pritiske i napade sa svih strana. Svi ambasadori su se sjatili, svi visoki predstavnici su govorili da je to neprihvatljivo, da je to kršenje Dejtonskog sporazuma, da će to izazvati nemir i nered. Kao što vidite, evo skoro 10 godina kasnije, sada to svi prihvataju kao nešto što je prirodno, kao nešto što je normalno. Mi Srbi možemo da izgubimo samo ono što mi izgubimo. Niko nam ne može uzeti ono što mi nećemo da damo. Republiku Srpsku nisu stvorili stranci, stvorili su je Srbi svojom tvrdoglavom rešenošću da im se jasenovački genocid više nikad ne ponovi. Zato i ne mogu da nas nateraju da se ne sećamo i ne mogu da nas nateraju da nemamo veru u zajedničku budućnost. Republiku Srpsku su stvorili Srbi i samo Srbi mogu da je izgube svojom neslogom, svojim nerazumom, svojim kukavičlukom. Republika Srpska je tu da ostane i Republika Srpska
već sada duže traje nego što traje država koju su stvorili naši preci 1918. godine. Te 1918. godine na oltar slobode prineli smo 1.300.000 duša. Uneli smo 2 samostalne i međunarodno priznate srpske države, a iz te države za koju smo žrtvovali sve, izašli smo podeljeni, rascepkani, bez granica, ne znajući šta je naše, čekajući da nam drugi dodele gde ćemo i kako ćemo da živimo. Srbi više nikada ne smeju da dozvole da ne budu jedinstven politički narod i da jedni o drugima ne vode računa. Srbi više nikada ne smeju da oslobađaju druge da bi sami bili neslobodni. Zahvalnost naroda koje smo oslobodili se pokazala u Jasenovcu, pokazala se u Oluji, pokazala se na Kazanima, pokazala se na Bratuncu. Zahvalnost onih koje smo oslobađali pokazala se svakom prilikom kada su mogli da napune jame glavama naše dece. Srbi više nikada ne smeju da dozvole da o njima odlučuju drugi. Srbi su jedinstven politički narod i Srbi ne smeju da prestanu da sanjaju san svojih predaka o stvaranju srpskog sveta. Stvorit ćemo ga mirno, stvorit ćemo ga političkim sredstvima i nikada nećemo odustati od sna da živimo zajedno i da budemo ono što jesmo. Okupili smo se ovdje da obilježimo ovaj istorijski značajan događaj koji obilježava zajedno vlada Republike Srpske i vlada Republike Srbije. Srpska vojska 1918. je pobjedonosno ušla u Banja Luku. Srpska vojska koja je vaskrsla posle albanske Golgote donijela je konačno slobodu srpskom narodu i na ovim prostorima koji je bio pod austrougarskom okupacijom. Sjećajući se ovih važnih datuma, šaljemo jasnu poruku da samo jedinstveni možemo opstati i možemo sačuvati Republiku Srpsku.